Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita kembali di arena tanding apik Pasir Jambak, Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Berlomba sambil menikmati suasana debur ombak Selasa 10 November 2020.
go, go. Go. Lagi je. Tu lah. Nè tiyo tu. Alam mo dah sobok dah. Ya. Dia je. Satu sama berdua. Suak. Kemana tu? Kopi. Awas lah itu balik bang. Itu aja kreatif banget. Hitam kuning. Jelek 3 warna. Hitam. Tangan putih.